Selamu Allah seyyidina ve nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Šukriyete i zahvala terila amar de vese najbarese kolajkano rab, ce ono se trengro. A salavatim i selamim opru amaro mangu pengamer Muhammed sallallahu alaihi ve sellem opru Ehli Bejt, to jest opru nesrećevne, opra samlja, tabiinja, opro kola sakova, pratinena, one su drugo šužo, čačipano, drugo čuke, mesto nije. Rabi šrahli sadri vesili ebri vahlu deti bil misanik, nefka kukali, rabi zidi ilmeni nefekne, velfiti bisalih, amin, ja rabanimi. Avdijetano, avaro, barodive, bubarevive, Kurban Bayram, ja pak večer činite hađijsko maseku. Hađ, taro opašto islamsko šart. Saređane, datane, alo dželešano propisinjavđe, isame panč šartija, a odlajtane. Znači šehade, namazi, post, ramazan, hađ. Hađ, šajte pradatano poklopcom sa ibadetengrom. Poklopcom. Baruš, Allah Đelešan zadržavne ko Kur'an i Kerim, pogotovo kisura El Hađ. Zadržen džame sa hađom ili pola okova kova iside, kova na nere, ona ne zadržimo do neja. Muhammed sallallahu alaihi sallam čeri pola. Neka si džol oko ovako će džani nijetite džal ko hađ. Jer šaj treba salđo. I side kada tijana ove dželešanu pare, pa radi sad mu hađ. I da se pola neka si džol te džal. Šaj, jer možda kao ono vreme treba salđo. Ja pa kasnije šajte noveli. Nakon veli sa svi nele. Ja pa da je kaver smetnje šajte noveli. I neka džabu hađ. Onda nisam polata neka si džol. I sjemer sam kje primjerja, da navedina ova primjerja, manu šako, a i ne spremete džabu hađ, ali zbog i buti nađele i onda nisam polata džab. Obavine ala esru dužnost. Akvali gari o Ahmed ibn Hanbelu. Kod hađ inšala kao će hikaja, koji prela je hinek maruš, koja bi će salo Malik ibn Dinar. Maruškova dželaku hađ pekrupa. Kad reslaku hađ normal čerža ima dete koja černape i lilato odmorinite, pa šiluariki kama se volam se. I avala se jek maruško suno, dikela ko suno sarvačili se pola, o Malik, perela, me Allah Đelešanu će žati me kavu, sari jenđe su ti grupa koja hine, sari jenđe će žati kavu o hađ. Evo tu bare grehija bišnija. Pa samo je kemano šestro hađa ne primimo. A od dva maruštano, Abdurrahman ibn Muhammed. Abdurrahman očao Muhammed esro. Samo li su hađa ne primimo. Kako štilam to stojba? Počela pa na sonda čino dova i u što ga do nemo manuše. Pučindo je araka, gdje dva manuša otano. I gdje te predstavim pe manuše, selam alaikum, alaikum salam, bejim, Malik ibn Dinar od Al-Basra. Samo su puštale o manuš alaikum selam, bež buirum i penere su manuš Abdurrahmanu, a čeli se pola. Ja pa, što se to ranak na te počeva? Daj rana te vače revaj, samo hađa ne primimo. Pa ja, od resnaru. Hvala maja da poznato. Sako beš, hvala maja vala ko hađ i obavezno da ik manuš maja vala vačeri, hvala damo hađ da ne primimo ili me grehja na ne oprosti me. Pa svoje djavuti, svoje da sebe, prišajte mu trebamo, prazoće džanu dva. Pa nakon odhače. Je vreme dok živim džumanu džahilijeti, ano neznanje, je rad plagi kafana imde butilu, latilu, nađe učak me precar
Dicere jedva gelumai. Da bi che trestum plan pelium cudaraco prago meceresto. Imo dadi kislo te vas delman. O vas dindoi, a men nenamerno plama to maruš, vas dimo vas premolesti kuđumri kalđimesti jak. Da bi taj sato plan, kad me otreznisalu, mi daje ačerima je dva sočeđu. Me kaj salu butu da lese plan kišiđumu dva osetim baro kaja je i odlučijum tebe kao čer, te citama dočeriš. I soci ti salima dočer. Kota rodovani večke me više alkohola ne bude čimao. Me napijava više i risalim samo čarava i badeti alajse enajvarese. I ja sa sudikema svako beš avalaku hađ i svako beš maja avalama nušiva čiri puno o Rahman, Abdurrahman to hađ da ne primimo nikog te grehe, pak obrisi me na ne. I ja kao o malika kapučene, ja bi mu pravo, da li to da džido? To da džido tano. I mu trađale se kuri živini, kuri sa, da bi je završio hađ o Malik ibn Dinar džala terodelo 10 dana. Keđelo arakale o Malik, arakale sar o ukuiri o Kurani, sar čitini o Kurani, o Muhammed, o Dad Abdurrahman Esro. Normalno, kada kala kava, nije beseljaju maškaro peste, ajde će džale šukare, o Muhammed, uštilo je kajaka jak na nele, ili da će se lafi, i onda o Malik, ali dži tema džatev pučeljo Malik, so mi si neja tu o Muhammed, jek dive ko sudio dive. Kad ga završina sama rahali, kad ga završina glava Đelešanog, to jest komizari i vaga, kad ga završina maro, kad ga podložina računja, sa Anglala Đelešanog. Di se ve kađan ko dženeti, di se ve ko ženemi kađan. A tu odjednom di kja te čave, sar li ga relale o melekja te fordelje, alo dženemi. So tu misli neo da lestar, da li ko otišu naroda? Muhammed de la Terovel, o... Međeratu susara, ali tu, pošto piđarija večave, bačili se da rece sa oprostinču. Sao do oprostinču se, ali pošto piđarija se čavo, bačili se dva. I Malik ibn Dinar uštilo te džako, resu čavo, restaj čave. O Muhammed, o Abdurrahman, Pela te džare to da tu će sa oprostijakova. Sad će džan oprostijače. A kvake šu ja da pelu konesiste. Znači ja pesiš. Trdova. Da bi o Malik ibn Dinar ligarle kod dva pošmijate člavčeri šadet olesi ili ligarle kod dva dajlov te vačeri šadeti međutim o nikako ni pese na džaja a džanda i ne pelotar kones na džani pese. A on ki pođije, o Malik pođije Muhammedolja, tedy kel pečete vačeli se. I kad uštilo kanakva o Abdurrahman, kad uštilo kod neseste penake uštilo, on dikali pedale angu peste i samo dadrovela. I on kad dikali pedale vačeli pedale se plava, o modad! Ajde pala kalbali naftu, kuvili tu manki jak, i kal mi jak. Sar mesi kao žuti jak, da taj sa ne bi džava, a kad ne grohova, Anglala Đelešanog, i kao li tu mi jak. Odadva će ne se omoći, ome tu će sa oprostinđu više. Bato on tu ki gajla opštodva, me tu će oprostinđu. Da bi o Malik ibn Dinar kapučala kana Abdurrahmane kapučala. Ja Abdurrahman, dok tu pelanko nese, me tut, non stop, Kuinjum, Đelčežum čo šadeti pula, da bi tu mogli te vačero šadeti pula. So se tu na vačežan. Pela kamo trapču so se. Pela bešlema i košero. Duj melekja bešlema hinelen batina novasto, jes hinelek sa strom dugačko, hinelen kohinan dijak. I na mekema pula, mete vačera ošadeti. Ali modar pula, kada pijamaj, so prostiđamaj sa, on džerev se pula, i alomek me nego ko zelena šeja
Pala tad mahine dozvolimo to će nam šadeti. Džudo vreme mahine maj. To dobro pralane kvaj primjera vela. Ko zom volani te čeraš kvari pa eda dese eme dajače te trudinami te čerađu sopokova ili maluškova džala kuhač. Volani te hala loko. Potrpi da je podat. Ako vam ga to vela će primimo amaro hač. A kalija to volam že kaj je polka. Da ako ja bi su hoda me amara da ja mati počaku hač doknala hala loko. Jer džabe kaj dža amaro hač sigurno nakovo primimo. Tela samo ako vam primjer. Pošto amare hađije rati Sari neki ne zna suđena ko Arafat, gdje rati 9. Zulhidže, dive, najšužu dive, ko sa obeš, celo beš, ko trišu šuardešu paž, dive su postignena, rati ne najšužu dive. Najšužu dive, kada Allah Đelešanu oprostino doboro pero Bože, oprostino grehja, cidelale andijake dženemestri, Palape, putem vam šenđe oprostini, od doboro vam oprosti si, ko zome kod rek plene kel većinipe, ko zome obakreo negre, kod radala plene, poviše nego su sine bala vura su sine od bakre, kod radala plene, kel od doboro više ala Đelešana oprostini, pero bonđe, ko ratut nodive, iđut nodive sine. Arafati tarotan, Kuri čederapе, znači hađije 9. Zulhidžeta. Odvadive sa hađije bešena, to je terđona bešena. Arefati smatrin petan da otehine kedine o Adam alaihissalam nihala, kedine mekije ando dženeti. O alak najbolje džanalo pranape vačeripe palo štašel beš reslepe kod dva tan. Znači šta šal beš on to je kak ja puavari da vi arakepo te i o te molinje edevle najvare to prostilenđe su Allah Đelešanu to prostinđanđe sa grehja. Evo dele sam are hađije rati sva sine bešena o te emro te na oprost o te neka se Allah Đelešanu prostini ali većinom išala oprostini sa sova čeržan nikada Allah Đelešanu oprostino doborom pero Bože, nego sa se oprostini kod dva dive, ratutno dive. Od dva tan, Arafatano tan, kuri o vernici tuhumno uštena, vazdenape, znači černa teba, černa namazi, černa zikr, dovinena, empana avera ibadetija. Allah, Đelešana ko Kurani Kerima džeri pola, Bismillahirrahmanirrahim, ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبلكم لمن الضالين آمين. Bekare želim ja vam da sam to tajeti. Sobi znači niko prevodva će penela na prepisini petumeđe greh ako kotar tumaro rab, to jest kotar tumaro devel rodena nešto su tu međe volani kak ja dunjaja. A kad ga pođinen, prema kota Arafati pođinena našena, cidenatima da Arafati džana prema Muzdelifi, znači završijen, prema pomine devle najbare ko časna tana, pominjeno le jer tu menđe othođa opravo druno, a ambeder hijende ki zabuda. Čači papinja o Allah Đelešanu. Hadis Džabir radijallahu anhu ligari da Muhammed sallallahu alaihi sallam čečar. Na ne pošlo dive ko Allah Đelešanu ando prva dešta dive Zulhidžeta akva masečni jantano Zulhidže so sva čečame točkate akva masetano hađi engro Zulhidže hađi engro maseko. Znači na ne pošlo dive ko celo beško tarakala deš dive Zulhidžeta a sa sova čečam ko tarakala deš dive tano najšlo dive
и чутно диве која и не 9 зул хидже. Кода вадиве, кора чутно диве вистинипе, о Аллах Джелешану пламе келапе код дуњалачко хаваја, хем поносинипе, Манушенцар типу. Поносинипе Манушенцар типу околен кола овчер джа кола итали ке хаваја, лайтано омелекија. И бачери мене конче пенела дикен моробон, алева е чупава кота разна дурднетана, хем изложимета неко кам. Сасоджана ако кам саре, ако дикена радин са оснимко, сари силен чадерија, то е скишовре, али са една нерен, кам стварно. Алема е тола кота разна тана, кота разна стране на динерапе, кома емизи, кома ковлипа, хем намангенате дикен ми казна. Намангенате дикен ми казна. На диквумпала да којек диве о Аллах Джелешану ослободини бутен манушенан дијак, него ко диве Арафата, аквалигаро Безар ибн Хибан. А ќе предеја, која бележини Ибн Хузема и Бехеки, Палолафија, а вера мајкутар дуртне тана бешела, пенела Аллах Джелешану ебели конже. Лава туме сърце токја да ме оленđe опростинđум. Ебели конже вачери. А омелекер тана капенен кавачерен пела. Я Аллах, машкар оленди си ек, која на како обштан до грехија. Ек баро грешнико, а Аллах кавачеринđe пела. Ме опростинđум, хемолесе опростинđум. Хикаја ишал пари кавачера котар Арафати, кавачери пишала котар ек угледно Арифи, угледно Маруш, која и не знам Паша, која исто свако без джала и неко хач. Али, ако од два бешке, задње бешке джало, хине дек сметија, па али бути наресла, ко време наресла ко хач. Закаснијатано. Сар со познато сај хаджиенđe, ко хачке джамбу бешена цело диве, удури споинена икиндија, оподнев икиндија, да би ке квајднена оподнев икиндија, онда наставинена онте мекен, вечином ко акшамско време, сареме кена о Арафати хем починена према Музделифи, ки Музделифо тера черена. И ovo resla baš kod ova vreme, akšamsko vreme resla, ke lelo hađije sate džamse. Ke to resla o te dikja baro brlogo. Poznato je kja mare pralesa kade, ki Medina, sa se si snimko, ko zomine brlogo kao prikulice, sa su dikja, a zamisleno te, rati možda i ne, 5 milioja ili 10 milioja, Allah najbolj džalko zomano šajne, te će den pesako je pan. Pa zamislite, poje kesate forden, poje kilte forden, pa zamislite koja brlogo kovote. A kamoli, pa te kamioja, morate te ligare do brloga. I okad je slako do tan, o manušavi činom dželep se saki Muzdelifa, okad je kao brlogo, baro melali padika, i od ljesti ali koji godi plan, me grešin džum. Osim su zakasniju, ko Arafati plamena, nu Arafati. A ko Tana, ne Arafati. I ova džar skrhano, pagojne, tužno su naresljava da beš našalđao hač. Ko targajne bešnatano, ko Arafati bešnja, hem nervozno, lelano sojba. Lelano sojba te. I ko sojba izda velizi ek marušu nelovom glasom, ko sojba pala se. O, Bašar! Masikini tu pala, tu janko Arafatija. Tu janko Arafati. A da borlogo su dikea. O da borlogo tano. E hađijegro. O hađijegro da me kja ko ta dželevse, a čađe po borlogo, to jest na čađe pe grehja. O da borlogo tano grehja. Saj hađijegro. Pa ne primjer harička. So pijav si ek me pijak od 100 barovaskih godin.
Allah Đelešanu Karafate oprostini stari enđo grehe. Inša Allah oprostini, Allah najbolje džana. I od dva greha čvera saote, od ja mela čula saote. I ovdje kao od ja melke dalo. Od dva barlogo baro. Da bi postao manušva čiri se pula, o tu alam Karafati. A kva ta Arafati? Odvale se, ođelo kasno, a za to vremena kam barlogo. I on polake prađume čapa od dva, kad je klub verovatno u štilu, pa da je sat vremena, do i tri, kad će nem se sad žije, penela od dva borlogo, nigde više da ne, na šalno borlogo. Sada čini od dva borlogo, čar, stara ovog što čelo kasno, od dva borlogo, tada hađijegro, o Allah Đelešanu, oprostine, o grehja hađijegro, od dva beče delape, overa bare, baro, borlogo, sarso akva pravdika. Ta džare, inšala sarame kađaku hađ, ili kola rahine, te džane inšala, pa, Allah Đelešanu inšala tu davi starijem pri grehjan, sarso pijamaro pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam, tirinem se saro tar inšala, sako dive keda bijande hine andi pitaj, a džar čistja, to ven sahuljade andullah grehje su sile. Elhamdulillah, rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.